ayiphinde masiyaka iphinde eduze mfowethu Awubaqoma mina masiyaka insizwa ekuthintelayo unjalo phela unjalo uyimfowanqumalo lo uMthwentumbi yeah uyimfowanqumalo uMthwentumbi lona kuyeke lo ngimlanda phansi le kwaNongoma hayi cha iyo lensizwa lena ethi mayithinta lana kuzwakala njengoba bezwa nje abantu ukuthi konke khona khethile baba ingoma yakho khethile uthini lapha ya ikhulile ngoma lena nje ngikhuluma nje ngabantu abathandanayo futhi abathandana ngokweqiniso ukuthi ngiqinisa uthando kubantu abathandanayo ngiyaliqinisa ukuthi umuntu wakho hlala kuwe ngoba nje khethile ngisuku lapho umuntu wakho akube umuntu wakho baba asikudedele kube intokozo kakhulu ukuthi sibe nawe emsakazweni iJozi FM ubonga mina kakhulu uba nami futhi ngibonge nakubo bonke akade belalele iJozi FM ngithi ngiqhubeke nilalele iJozi FM umuntu ekhala ke niyazi nje sinibonile utholakala epage lakhe futhi nje ngathi ku TikTok umuntu ekhala Mlegas ku Facebook umuntu ekhala Mlegas bese kuthi ku YouTube kube umuntu ekhala nje kuphela ngiyacela ukuthi ngathi ngaqhubeka ama followers angilandele page lami nengoma futhi yenza kahle kakhulu lena ethi izenzo zakho yenza kahle kakhulu ngoba isila ku 160 something views 69 69 views so nje ngathi yenza kahle kakhulu ngiyathokoza ngicela ukuthi